Mbote, mbolo, bara ala, niwazo, anisokoma, otep, tosa na amani, nezendelee makuku ne mabaye, tosa na ushinzi nezendelee oanansi mawatwania mjihunda au harma ezentsanansa zahe dunia, nana ezentsanansa zahe emasi wa Comores. Manama wa falsafa nzima ngamuhambio hotep. Ngarjo hadisi madambilo kwa leo. Ikaya owe zundo muhimu yahe video ya hangu ze madambili zinu ritekeleze maarifa mashashi ya hangu ankili nchashi ya hangu experience ntiti ya hangu mahamishashi ya hangu na kaminsi mengoni mwandu wajikaza au kana shamimtiti haku harma owanansi kaya unga aminu kangabu wenji wajizi raha na mimi gabu wenji walona experience raha na mimi walona akli walona hikma na upezo wa matu eza henga bondongo nzima ikaya umini amjusubuti njikaze ukanga mimobeani ndo watwania nensi ya hatu iyo mimi wiwanilia iyo nga mwiwanilio homuonenia watsina hata mba mafiti kanga bwandwa lona madhumaini ya hao hawa lona fikra za hao mimi ngam amini homuonenia wahangu ya ukana ngamanilio ensi hangu ngamdailio ensi hangu ngamamba amambo izoni fikirio usuriana nensi hangu mkiniha na benai mkiniha na be makalma ikao kana ujua ujibia oandupia shanga mzambo homuo nenia kabati hata fenti wala kabati ubirahu na ubirahu. Moi, je vais droit au but. Et j'ai des convictions, je vais jusqu'au bout de mes convictions. Donc, banunga wanadamu ikaya ohanza, woni kritike haku, harmazela evuza hangu. Wona wandu, wengwambo, we ajuhamu, we kartsumelewa, we ija, we... Mihunda na kritiki zinchi. Shangam aminu kana, ngabu kota uhunda, ewe ndo vitsena, badi komori helelea, badi komori. S'il vous plaît. Na mwambe izo manzoni mwambe heni mruna mbizo fikirio c'est pas grave j'ai rien na sire ngam amini au kana leo sidomwadwe na andisa mbana inu nitiandi saranzie adolescence ya hangu ranzi nlomna ijana mtiti nlomoto mtiti mbana inu nga mwiwanwe mbana ki watwani ceux qui ont vécu avec moi ceux qui étaient à l'école avec moi ils peuvent le témoigner. Wandu razalo wabadzima rahu wabadzima la mjimzima rasoma wabadzima ils peuvent le témoigner. Ya ukabanu sisi karti jamba za wandu wajaja wa profite karti ja wandu wajawa profite internet bangwa nzwa julo haongwa nzwa done hao bangwa riyandisa raha internet jakange rumishi hao hamadeli rumishi hao inu bana nunga rifanya hao ngarirara urendehe mindu rifanya mandamano rifufulwa hula riroswambi hula ritwa gazina yonga so shababini ngango sojo hundandwa tsoje devenu komari helelea ngebanwe mbaru tsanga uhindri eno ba hupwa uje unangalie ndo ba hupwa uje unishilie ndo ba hamba ubaki bana embana inu insia leo haini mwanadamu ikaya hungunelewa uwo mwanadamu ikaya handungu ranzi hale ngunishilio ranzi hale haini mrikaya hujabanu hujahuni parisale ndo handani wanzo unangalie kuna ushindo elewa ngojo trubleha ngojo njia madanganya hata undende mjufumuo undende mlevi undende zindongo pia hauka kutsine akli kutsina upezo wa macho ne hikma ya ubembea hizo mimi na nzo nambi sheheni unelewa uongu unelewa parce que il me suit depuis des années ngurambu yabo na nzo njeban mimi inu hama chapitre makalman ko hamba yo hama chapitre ngojo kana uziro au shinda wielewe hizo njuhamba heka kujaishia hizo namba jana na juzi ngojo tawa badeka we mruko hundunga urambu wawe falsafa hangu heka we mnyumeni karadhi ondatsahe mabala shoman rajina ukensi uinisielwa ranzi shausho jau jabanu so unda wandu badiri helelea basi pia si wa Comores heni mrunge haku ya uonesa emasulaha ya ngabondo njao banu warumia ze réseaux sociaux zinu watema foto ya hao ne mrumsha hao watama foto ya la plage watama foto ya hindini ya ambiansi wajirenge mafoto ze selfie wa ngabweka yao wao ngwa tuyama jimbo
Hawatia wapiblie komedi, hawapiblie hani mlungene ya itilite mimi ngamrumie shombo shinu namna ya ukomunike ili rihashirizize mwanansi rirumie o watwania rieleze o upezo macho wa hatu ne anklinchashia hatu yene mbabi minjo urumia abongo ngamjojo ukansi wandu aride wandu ambeja utishula hangu bon na rendar mwe sujet yani hansi banu sibaki banu hanongo mbili e amando de hadisi ya ekonomi blu ngamjwe tarajamu heki asia hangu e abili do mwendo wanzali juzi ya ufanya Senegali daena makinsali ya kaufanya apologie ya Bill Gates ngamjwe janjeni vumbue Bill Gates we mdu hindi abo kini hani birilie wananongo sawa saya shayuyo ndezemada mbili ikao zini hansi banu ni sane ni jeleze ujoka ujaliwa hanelewa ekati shinditi jeleza uchijonelewa yonde heli ulona fikra mufidi ya tione nziroho ni kayo hauyo ujowo na kabala njaelewa yaneleze bon mada handani dio yahe ekonomi ble juzi riono Union Européenne ni dawla ya Faransa waja wafanya mkonsi wa hao ni guvernema ya nrabo ya kikatili ilo yabo yatendelwa ni anzali hasuala lahe ya ekonomi ble ni hindi nde bahari wao wasawa ifanya ekonomi nge ujoka unufaishi haya ekonomi nido asosansila ujoka unufaishi hande Faransa na Union Européenne wa Comores karti namba nongor johunda waambaze barnamaji za hao za ukana haringwa nzoa wane wa ulanga uviriliwa hauka ujoka utabishiwa ndo lamna mlozi endalo wensehele maore ujoka utabishiwa nde mlozi endalo we hindrini endalo wae yenyamba hawiyalowa karjamba zonjema shawondo ujoka uona mambo na ngabo ikaya ngabo wandu ikaya ngwalo wao hatoni na toni yo mikataba yafanyiwa ne guvernema ya nrabo ya Comores ilo yabo na nsiza saya haumaziri kama saya wajao warengao zemfiza hatoni yo mengo ni mwezendongo ikaya mlozi mkomori zichongesa mlozi mkomori ngwendo hule hautsahamfi omwisho kakareje yonge lazima mwanansi muelewa utie yu harman kila protection environnement mzungu mbeberi arambia iyo ya haheye yeye ngeneze entere ya tsahao ye pesh legali haukanara nzensu ila hata leo ngwaju yabo aja wafanya mikataba ndawe na wizara za nrabo zilo yabo wende warengeze mfi wende zao hatoni na toni leo ngwanzo ulawizi leo ngwatsahao ya ukana ulawizi wakaufanya jana leo uje uhalalishiwa wazidi uhiba hamvu ani wahalilishe wawezi wazidi urenga uhibaha zinji basi ye ekonomi blevu mbula yonde gashi wo ndo ajwarenge wende zao ye ekonomi blevu mbula yonde gazi wao ndo ajwarenge nzalingwa hulizo wende zao ye ekonomi blevumbulwa de hifadhi ya he bahari Hindi haruma wakati kanga wajirisi wao nyikatilizi njinwazi jirisa ndo wazungu ndo wao wandu wafu walozi wa hatu wenji wala kwa chuta wala ngwaralo au hitwaho barini wafanisi wao na mapiratu Somalia zemeli za kilozi za hao zijazi wao wangabo zilonziro amjozingarashwa bahashinu ni pare wandu zangu waikoni na mwende mwasezi sema na hanyola mustarshidi mumtendeze hata ende harumwa wa mbaba hendo vya mjomba hemsaidie mwende mtendeze yende ajeleze ezemfizara ya zirende ajuzi mchojo jamkansi mumvumbula ondo ekonomi ble entrabili ezemfizara ya za ikoni zandisho hufa zoelela hobarini ekonomi ble hanyu bo msaidie bo humedi msaidie
ni mstaarabu wa hanyola moto mikono la mdongo uja yarudia juma usohuza restora yende maisha alo nayo bambu harola hasomo onina mzingare wao mwendema wao zise emfanya eza jiribanu hindi haukanga mjozi garani mabade pia kama ndo anza mfanye mzahamleze mfizu ekara haka mchuzila juzi Facebook FM wafanya video waonesa yauka ezefi waonesa yauka na ezefi ngezi fao hobarini zielela Orlando mea economy brand rabwe hanyu kamchona kawano kweli wanaondwa baki hawadui walona madhumaini wafanya ondo gweka nika mchuzelewa mchorende haja magalagala bahi ondo chorende haja mbuzi zangala otele ondo kwa cholo mangabinda yavi monsimbili sura mzungu enujola iwe hajabu bahi soru awende mzungu wendo la juzi ya kansi ya kauhamba edaula Komori ibaki harma corruption nge jirio hawinjio wizi mzungu mzaze mzungu ambassadrice wa heye in European Komori edaula Komori kansi harma corruption so ya jaka uzjadidishe corruption wende wa hibezenfi eza jiri hindi wadumizi wao harma Afrika ngwadumizi wao harme Afriki wonsi pia abahangwa sao enda hu obahanwa joka ubale majeshi hao wajewa ya hents ili wajwa udorisa emisenje hao warumie gash warumie gaz wajimiliki ezenfi batu sirichobaki wabungufu wanadamu tihindu avec la bonne volonté le bien vouloir de monsieur l'excellence Sa Majesté l'Empereur Azali Ier. Bokassa Azali Ier, pardon. Donc, yon de barna majia hao, majeshi, warisistinia majeshi arme bahari Hindi, holiho wadumiziwa, izo baz naval za kijeshi, bahani meli, ikaunga zijao hama baz militeri, zila baz naval, porte-avions, Lezilo yabo zibe kwa wario la economy bleu kamukana ankili bomana nsi usushanda obo shababi bana ensinuka ina mstaarabu ensinuka ina mndu mwenza upezo wa macho wa ubembe ya ubahanaja ilio ya bezara kaya toa wangu ya inuka ina mwanadamu mwenza imani mwenza uwatwani ujo na ndongo mbizi joka ujiri ya zisheliziza shanga manzuzi rohanyo anyihangu nusu zanrwa jambe aheto la sajuhamu mitsambe ujoka unelewe mwanadamu kwa unelewe wende uko ndunga henu wakati ujoka ujaleo kana uyelewa mangabinda ya kwa katujue falsafa ya hangu uchojamba chole ngasina mjufumo choi waljununu fununu hani mnungene mbeke ya saho ujufumo wa hahe kaho jomba mjufumo tikubali mjufumo joka ukamjufuna ke mjufukuma wa mandame tikubali midaba mijindu tikubali ngoenza akili ngwaonda huu onza akili madani hatungwa onda huu wenza akili mazuki watungwa onda huu wenza akili wajomba hatu wa baba hatungwa onda huu wa ushinda wabembe yobahanuze ajali zilio wadwesheli dochosheli ziza wananchi ya mongo ikau lazimike wanwalo ya walo na jirma walo na puissance wajoshinda wagonga ndane na nzali hawarongozi wanduwa waishilie ikau lazimu ye accord ya Union Européenne ne Comores harme economy bleu izilo ikau lazimu ranzi izilo azabari azalite à fin de mandat tu peux pas ujorenge bahari hatu wihulize kontina ya kamili Union Européenne kamili zabari wamnulwa fe demanda shanda ya la magali kangwa tsahawa tsimbe ya numa pesa ya nzo ya tumwa ilie kakaja hunda ze voti shaba lira erowana wajuhe wende zao wake matajiri wenzao Bahamas pakazembio zao paka wabaki dahari kahide Muhammad Ismail. Donc iyo de objectif ya hao ya bongo manansi na mjuhe rabia sur le France haurilo Europe
zabari rutso dunga na rende harme parlement anzalingu ndo Bruxelles mwezi huu hawo ujao yende asinye accord zabari rutso ndara tamda hasha Rambakano, on n'accepte pas la population comorienne, la diaspora comorienne en France. Elle est contre. Et accord nous, pas kaba ya président Mrajina. Chazalingu joja signé accord nziru hamanda à la fin de mandat. Ya numa pesa ndi atsahwa obanu. Na wanu kwa na ukura, zali waka na uparojo kura mapesa. Dena msaidie. Wasi wanadamu walona imani, wanadamu wa obelu, razali, rafakiri. Pia si wanadamu walona imani, waonduwa Zulu. Wanadamu, wabamba ni shetwani. Haruma utaha fedha, ngwatsahao utajiri wa hafla na utakabarifu wa kifaume wenda mnyo. Basi demrika nguliwa, 32,000 euros. Kechumto, shardaka zwa na mshahara wa prezida wa ndabwa inu Afrikani atawadira. Watsine mikati hiyo nezebu idzina no widzi ujiriyo kwa na shetwane kasa mkatada jale kango jibao umkaparokura uoko parokura anonsi mkata gudu ujoka upi honrado hula zinunde zitendo awi dajali oitsimru joka bala zijonga na uchungo na hindini zinde zitendo awizu zijiri oida jali ndo ujiri deze actions zijiri Comores zijiri sioni anzali na belu na fakri mradabi na humedi msaidie no waraba action za kidajali deze nongo ikayongwa zifanya harma elsi hatu abongole alala economible na rizirenga en considération bwanansi ya akorinu riziye ngarisine jirma akensi yo hatu sonsipi ekanga mewamiche gamjo sina ushinda shekanga sisonsi pia ritsanganyiha rende Bruxelles ritsanganyiha rinjia harme habari ya heze wizara za bonze za Faransa rambano kamna ujua d'ailleurs namrohe mwende zanyu on veut plus de vous là abanu singartsa hazembio za hatu rendera towe mfaransa harma ya bahari ya hatu bahanzali mwanansi kuchela kaweze mbio zao ya duareha wanu hamba watwana wandani wanu wanadamu ikaya yani wabaki warende mwanansi nai haufaidisha emetre esclavagisti mzungu kwezi Macron mwana hao hawarenge hawarumio haruma utwana wandani waangamize Afrika yechonge sansi zinji wa haraya Emana Mali, Burkina Faso, Nigeri wao pia waharaya. Wadumizi wao. Ngamziwa na unga nyima zahidi. Ngwatsaha mbaba hanu walembele. Ngwareje iyo harme bahari lihindi. Halafu warenge pretext ya ukanharinu ekonomi bleu. Zinu base navali ndezendo za kazwa banu, ha? Zinu porte-avions ndezi kazwa banu. Zende za dobala majeshi Afrika wanyanyasi wa Komori ritsanga harme tare himbi ya Afrika na minga mjo mwambiani mdozi juwa ya ukana wakati wa mdobi Bob Denari anzala kanda ya nae belu hakanda ya nae wandu wapia kanda ya nao le daula ya Sud-Afrique irema embargo hasibabu hindi ni apartheid warema embargo bahi Komori warenge ye wakaudua giza mizinga na zinru za hatwari zombo za mro hazina lahe Komori na anzalino wa mraba na madabdala no akabo pia zombo zilazo baliwa hazina lahe Komori zendazo bewa Sud-Afrique hauka kwa Sud-Afrique kwa karma embargo zombo zila zende za uwe wanruwadu hamandasi zombo zila za uwe wanruwadu wakati wa Bob Denari iyo mdo juwe tarehe egala waila zila ziwa wazinji harme bahari Hindi hautsahawa kamufle barnamaji ya he apartheid Nkomorido zijua bahezo nde zijirio leo lewanzali ngurengo mamercenari wazungu na majeshi wazungu ne baha ne Europeni ajawa hensar me bahari ya hatu wake abu wadori uwa wanyanyasi
iyo nde barnamaji mshinzi ya nzala sumani. Iyo nde barnamaji mshinzi ya ha. Mungu anansi. Zenongo izo ngelazimori ziziye. Ngelazimori zilaani. Ngelazimori zilaani. Ngelazimo zenongo izo rifanyi haini zofanya ruonese ya Union Européenne au kanano. Karitsinda sinanyi. Karchutsanga haruma zetwabia zinu wala karna ujajeritsange mdhulumu ya daula ya hatu, mdhulumu ya mwanansi mkomori, mdhulumu ya bahari Hindi. Yonde ekonomi blo ivumbulu hao shawansanwa jwa mfaidisheni banu mbiriwe ke banu nganyina pia ngamlindo walale hula ya jam tajiri wala hula wonchojo jarengo utajiri abalende zahe kamkaradhi anwa njambaroho kamkaradhira njambaroho tare hiyari soma yari nikabeshelea bawanza wazungu wansi wanzani watu wansi wanyanyasi waneka ngoba hanunga wanaishware ngoba lewende zao mlozi mkomori ngufu ouais. Mlozi mkomori ngufu izo kamtsuzila za shanga mtsongamba nizo Mwenyezi Mungu yanzao wala ngwa wao wala ngwara lo hitswane zemelizo sha alhamdulillah nizo mgwanzao alhamdulillah nizo mgwanzao wakomori kamjuhara karatsa taratibu hadisi bainu ajali nziro inu ajali nziro ndendo ajirisi wabana inde bahari ya hatu inde mipaka ya hatu enga mjua wezo mbushi hasafanya mkataba ndene mshinua ngwafanya exercice military harmweze zoni zahahe haubirilia ezisiwa ikaya mfaransa nguzi hazirenge hamvu zuhambwa les îles épargne zilo bushini bahe Union Européenne wa iloka mrisi mshinua ngwa uharme sol ngwa uharme territoire ya Afrika na si wadumizi wa mzungu ya Européenne mfaransa ngwa wadumizi wa so ye mbushine mshinua ye mshinua ne mrisi tena wardiwa njia haruma ya bahari Hindi alafu abahango harme konketiyo shainsi ekonomi ble ujaimrede ni matajiri mrense ukaseti inu ekonomi ble ujairire ne matajiri oko tajiri wa Mwenyezi Mungu harini karanza nshila shaibaka ukananga sina wanadamu mamaskini ze roho mamaskini ze ankili walo shauju science warengo tajiri wa hatu wajimiliki warenge ngwalao ndaona mbeberu na bil mapuzi basi manansi karna uransi ho zamba ho kangizo muhimu nezi ujibie ziti ujibie mimi nga mzambo amzambo hene humuonenia watsina hata mba unafiki bon gari chao izombali rendele harma analyze na iona juzi na ifanya juzi harma conference hao monano wa Zali na Bill Gates na McKinsey kabati mrutujwa kama Kinsali mtwana wandani kabati mrutujwa haini manansi Afrika watwani anguzi juu watwana wa huwa ndani wa bakar mafrikando McKinsey Alassane Ouattara Nana Akofo comment Azali wasagwa arma watsan watwana wa huu wahe ye Afrika bahe barnamaji ya he France Afrique barnamaji ya he neocolonialisme ya McKinsey yo ufanihana ne barnamaji ya Nzali arrestation arbitraire emprisonnement illégal massacre des crimes politiques des accusations qui n'ont rien à voir pour juste Paul Biya wa pia samshindani wawazi shangwa kwatsi wenji ngwa Juliana McKinsey nde mengoni haka wende mnashoni Anzali nde mganga ahe wanaondoa he France Afrique nene colonialism watwana wandani ya adui wa mwando wa he Afrika
Mengoni mwe maadui wahu wahe Afrika mruparwa Bill Gates na wole mengoni mwe matajiri mahu wahe dunia kabati nsien pongayo. Bill Gates hadumizwa China, hadumizwa Brazil, hadumizwa Hindi, hadumizwa nchi zinji. Bill Gates ola adui ola mnaharam ola shetani réincarné. C'est Satan en réincarnation, c'est le démon Bill Gates. Eshamreda utajiri roho za wana watiti wei matieri kuhamba koltana kobai ikayaongerengwa harma Kongo yonde akahumrenda tajiri harma Microsoft neze ordinateur leo haja haringe chirurgien éminent international wende aja tunge barnamaja ukana oandwa do pulanisha Afrika ritizae bahe omesi wande washangiria na punudina wao rijarini kwa barnamaji za mpulanisho ula waadui wahe Afrika kawaelokana ya Afrika ekawandu wazalwa yomvu yo puissance waba na mtiza waritini ya malalao ya uzienza ya Afrika, waritini ya malalao na virisi za wawandu wafe Afrika. Bill Gates wola Bill Gates azali badi uhoza azali hende ngufanya apology ya Bill Gates bwana, azali ngufanya apology ya Bill Gates ikaya o ebana majazali ngwanzo ya sise Bill Gates Komori ya jare ngwa Komori ya wawe wafe hari ngabo watoto wa chancho abado vumba hata ze nombru baza washile waka ebananzali kweli badi uhoza anumso jiretene mratside mru shaunu laba wallahi anzali daba yani anzali hawinu rohombi ainu rohombi unsi ulaba anzali na rohombi unsi ulaba inu rohombi mnyanya inu rohombi shuma emri ajirendo daba kari katsujua ya kanari bale inu afrikenu wako utowe bijendensi wabe herais leo nguju ajirende daba wende mru wa ujare ya juse Afrika ya bonese wandu da wondo ulwabu wandu wafe hebar na maja ze farmasi za hahe ye malalao ya hahe ze machancho ya hahe za ubunguuza wa umuri wa hema Afrike za uwema Afrike wafe izo nchuza mba itwa shahurwa izo etudes zafanyiwa ni ma scientifique zafanyiwa ni ma spécialiste en médecine, ma spécialiste en tout ça qui ont démontré que Bill Gates c'est un élément parasite qui parasite l'Afrique. Il faut le chasser de l'Afrique. Là-bas njedanga mizwa Komori wafe pia ba walemeza njonda wawe wafe yondu ya mbali ya ujaihu wa Komori. Shakabati mru wallahi billahi kabati mru badeka wa mru mjinga shekawa mwanadamu ulo cultive ekawa mwanadamu ulo cultive ekawa mwanadamu ikawa ngawe informé ngawe na plusieurs informations ngojujua ya Bill Gates wala adui wa mwando wa Afrika kabati nsi yaki watwania harma Afrika. Bill Gates ajobulwa ya romdu ila ndezensi ikayao zihalilia outwana wandani ma valet de chambre de maison waondwa jo halilia Bill Gates yaje ya wanike mapesa ili ya jwa ubunguza eto de natalité en Afrique ili ya bunguze ma africain e maha waondwa do faha mahamishash ili ya angamize ze suha za hema Afrique. Inu barnamaji ya ubanguzi wa range watu siruchodamba banu ajari chancha banu richancha banu ajari chancha banu ngabo machancho yani machancho ya hindi wongu tsomangamiza ni mohifa wongu mbunguzo no umuri sha ngabo ndikaya ongwa ignoreo ya histoire et l'histoire ngwa joka wavumbwe deuxième guerre mondiale wavumbwe she historia hao kwa swiju ngwajenda tavumbwe mayahudi akabala majufu adolo ni Hitler galanga mjoka na Hitler wahawa eze camp de concentration zo zifanywa en Afrique izo karja someswa mo l'école na yende tarehi Afrika wafanywa camp de concentration Eritrea,
Sudani, Rhodesi, iho wafanywa camp de concentration ma Afrika wado ula wao hifa. Karja somesiwa. Karja somesiwa mruko hamba project cost. Cliquez sur Google, écrivez project cost. Project cost. Cliquez na mwede mangali. Project cost yo karja somesiwa to l'école. Karja somesiwa mruko hamba docteur la mort, docteur Waterbasson harma project cost harma gouvernement ya apartheid du Sud-Afrique. Combien de millions de personnes qui sont mortes? Anthrax, choléra, sida, Ebola, zikautio harma henry, plus de 20 virus. Zakauto harma mala harma, zakauto harma bombo, zakauto harma biskuti, zakauto harma nguo, zinikiwa wanansi wadu wavae wafe. Ngamjua weo kana ozane 1998 ye kolera ya Comores zilande ze Henry zilamba Henry de ze dommage collatéraux za project cost ya fanyiwa South Africa ya Dr. Waterbasson ikau financewa ikau parenewa ni CIA ni daula ya France ni Marekani. So kamtuzijua oana wangabi Bill Gates ya wahafa ya warenda zirewe anafrika kamtuzijua winji kwa tuzijua shawa kweli wanruadaza kabasa hata médecin hauma intellectuel hauma spécialiste wa santé publique wa usojaji wa eleze na mtawe Bill Gates shonga hola shaba wanruadaza anwa fili ha vote karangale zilo muhimu baba nazalingu tuangamize ntio ihuza so ingo darenge Bill Gates aja uwe wangu wafe aba hainu haringa abo economy bleu zila base maritime zila bahanswabala zila porte-avions zila hindini base naval go sina ukamle haku bancho kanzani tekeleze mbavi ye ankli nchashia hangu ne mahami nchashia hangu no pezo matsumtiti wa hangu shaika wajibu nishinde nieleze ntekeleze parce que nkabatsa tamru aborder sujet zinu wangwa ngoma divertir na rongo ikaya obu chacun a sa manière de voir les choses. Chez un sujet kangizo muhimu andwaza aborde ngarparama intellectuel ngarpara wenza ankili wajirendo na ankili wajire zinde baikaya il faut mettre ça sur table andwa hadi c'est quoi? Qu'est-ce que vous en pensez vous les Comoriens? Nimjida yo kamsom, nimjida yo kanga nyina ankili, nganyina maarifa, nyima specialist wa utabibu na ndongo za suya. Autimizi ngamzingaro shabahashinu niombe dua sonsi pia. Emanyanyasi desire ya rohe obahanu ya liyo. Nana ngelazimori msaidie. Hasuonti rifanya haini zofanya. Haini mru ya fanye hembari ya jojailiwa ili desire ya rohe. Haukazi desire hafungwa hanzia zitoza haki. Desire ngudhulumishiho maisha ya shelea ondondo. Karna humransi na singarjo ufanya haini zofanya. Desire ya rohe hau amarendera mangariere fungwa dasinae ama karsujuensi nungejoka wasulindahu sha aso sanslam nyezi mujorpone shari ngejomkini hao ndo jirazitswa no karsuzi ombea sha indesa abungo indenzia azalia ritsaulia ukanari